Sarikaka mapulong pingan, anini tlataya o katerehay numita. Malatsay kita mita untuk kawas, nanay mapalemer no kawas ko baro no lumak numita。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们一同敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。Malatsay kita misaosi tu suan no kawas itini I fang zalay jutad o sasaosian numita。Itini I opatia sakatsay at sifang sakamutep tanglasa tusa kusafaw at tusir. Itini I opatia sakatsay at sifang sakamutep tanglasa tusa kusafaw at tusir。我们今天所要读的经文在厄巴迪亚书第1章第10节到12节。Ufleh nufang zalay jutad itini katalangay katatelekan。Cecai patek sepat suod falu pulur. Katalangay katatelekan. Cecai patek sepat suod falu suod falu pulur flih nufang zalay jutad. Itini I opatia saka cecai cefang saka mutep tangasa tusa kusafau tusir. An maflih to numinta fang zalay jutad. Pamata handa amin neng sa osien numaku. Nauhani mariang kiso to sarikaka iso ci Yakoban saka o mama pakangulu kiso o mama tekop kiso tahatlaot itiya yo mitsumur ko atla to atlawang no niaro ng rai neng sa kiso tumireng I raay afasen no Roma finatsatan ko Yerusalem。Maraditos jangra to lafong misa kirat。Maruzat ko tatieh iso ato jangra. Yo mapatles ko yuta sarikaka iso I. Sa ay ka nga ay neng sa kiso. Yo matekop jangra I. Sa ay ka nga ay dipahak kiso. Yo mapatles jangra I. Sa ay ka nga ay matawa kiso. Saan?Liawan ako sanukaping misaosi。厄巴迪亚书第1章第10节到12节这样说：因为你残害你的兄弟雅各，你将蒙羞，永被除灭。敌人攻破城门的日子，你竟袖手旁观；外族人掠夺耶路撒冷，把财宝分赃，据为己有，你跟他们是一丘之貉。你的兄弟犹大遭遇不幸的日子，你不应该瞪着眼看；他们灭亡的日子，你不应该幸灾乐祸；他们遭难的日子，你不应该嘲笑。以上。lalaya pen numita patusukan no kimat no fang zai juta anini I ulah no falujo atau mutzelai atlemak ulah no falujo atau mutzelai atlemak。爱心与公义，这是我们今天要一起领受的主题。Unani sausi numita suanu fang zai juta anini I usuanu pali ayawai to suanu kawas ji opatia ami pali mo'ot to itum atamlau。我们今天所读的经文是先知厄巴迪亚对当时的以东人的一个警告。Mafana to kita sarikaka。Marikaka ai ji Isau ji Yakob uwawa ni Isak jangra tatusa。我们都知道以扫和雅各是兄弟，他们是以撒的孩子。但 utelos ni Isau ku itum atamlau utelos ni Yakob ku Yuda atamlau。以东人是以扫的后裔，犹大人民是雅各的后裔。大家marikaka ai finatsatlan ku itum atamlau atau Yuda atamlau。你告你啦，说在你放在做啦，有18ku urip no Yuda atamlau I， 在18ku itum atamlau I jangraan。urasaka tefuzen no kawas jangrau itum atamlau mamatekop jangra saan ku suani opatia。虽然以东人跟犹大人他们是互为兄弟的民族，但是当犹大人民遭遇患难的时候，以东人并没有帮助他们，所以先知厄巴迪亚说，上帝要惩罚以东人，他们将遭致灭亡。
tekopen nu kawas ku itum atamlaw na hani sa ipipasang zangrato marikakaay a finatsalan saan ku suan ni opatia. Tapakan ito na suan ufang zatsulal sakat sa uharatangan numita sa rikaka. Umalat sa tsayay ko mutsalay at lemak at ulah nu faluzwe. 我们第一个要思考的主题是公义与爱心是相互关联的。Umalat sa tsayay ko mutsalay at lemak at ulah nu faluzwe. Ura dengatan no sakatefos no itum atamlaw i sarikaka o awai ku ulah no faluzwa nangra to marikaka ai afinazatan nangra uyuta atamlaw。当时以东人被上帝惩罚的原因，是因为他们对他们的弟兄的族群，也就是犹大人民，并没有爱心。我都说了嘛，过一少你有马卡里昂no阿拉ku yuta atamlaw i，在个在比巴上阿在zangra to yuta atamlaw araw hani o lipahagay o matawa ay jangra o itum atamlaw to ni kachipales no yuta atamlaw o marikaka ay nangla kaunini o kausian no kawas atlemak。当时犹大人民遭受敌人的攻击和入侵的时候，身为他们弟兄的以东人并没有帮助犹大人民，他们对他们的弟兄感到幸灾乐祸。他们对他们的苦难，圣经说，他们当时的以东人嘲笑他们，这是上帝所不喜悦的事情。Tasarikaka mapulong, usulinay muzlay at maki, zaika mi emetay at kita to tireng to sakat sao ka jiraraw. Nika yo mapakar masamsam ku rarima ay atamlaw, sasafa ay ku urip atamlaw i. Nika zai piparang kita zanglanan i. 我这爱都干木这个是马努米达哦，阿瓦爱都马拉沙瓦来都个乌拉努法鲁做努米达萨里卡卡。我们要思考的是，真正的公义不只是节制自己不去犯罪而已。如果有弱势者、软弱者，他们的生命、他们的生活被欺负、被压迫，但我们却没有帮助他们的时候，圣经告诉我们，这就是不公义，这就是没有爱心的行为。Umutsalay ko lemak ako. Tsai pi lemak ako tumaan at atihay. Yo saan kita i? Nika, tsai pi ulah kita to tamlaw. Tsai pi haratang kita to katasang tsaan kararimaan patas no tao i. O tsai to kusulinay ang mutsalay at lemak ko nini sa rikaka. Tazwa, tsai pi lemak kita tumaan at atihay. Nika rila, tsai to karahkan kawas ko lemak no mita。所以，当我们说我们是正直公义的，我们不做任何的恶事，当我们这样说的时候，却对别人没有爱心，却不愿意关心别人的软弱跟苦难的时候，圣经告诉我们，这就是所谓的不公义。即使我们不作恶，但上帝仍然会不喜悦我们的一切的行为。Kasakatusa o haratangan no mitasa rikaka. Pahabilang dinifang在做烂高马拉兹在亚古法鲁做 no 萨里卡卡。第二个我们要思考的是，姐妹弟兄应当同心合一。高马拉兹在亚古法鲁做 no 萨里卡卡，姐妹弟兄当要同心合一。有马巴勒斯国犹大阿当道义，在比巴上古伊东阿当道义张然难。这个有米巴奥利古卡瓦斯多犹大阿当道义，我妈妈的国张然o伊东阿当道。当犹大人民受苦的时候，以东人拒绝帮助他们，所以当上帝拯救犹大人的时候，以东人就遭受灭亡。Matu uswad itini 5 kusafaw at tusir sa rikaka. Ano umaan ko nitemakan isu i, urira ko mamalayap isu, saan ko tirit itini 5 safaw at tusir。就像第15节告诉我们的，你付出什么，一定会得回什么。在比巴上ko itum atamlaw to yuta atamlaw. Saka unirayapan ng rai ubitafos no kawas. Sa rikaka mapulong usuninay ko amutsalay at maki o nano ulah no faluzo amit mak to maamaan。真正的公义是在于凡事上有爱心。Urumasado o marikaka ay atatusa afinatsalan在个拉兹在古法路做，在个沙西巴朗伊巴哈比囊吉欧巴蒂亚，我在个大多隆的尼法路做安努卡瓦斯阿什马古尼尼。
另外一方面，同为弟兄的两个族群没有同心，不互相帮助，而巴迪亚说这是不合上帝心意的行为。Sa kapag ito na suano fang za julan mi sa falu jua kita. Anu malat sa ko falu jua itai umama patahkar ko ulah no kawas. Nika anu masasi kariang kita i ucirarawai at lemakun ini 在杜卡菲罗阿米包哈在都打棒，所以从今天的这一段经文里面，我们要反省：如果我们同心合一，主的爱就能够被彰显。但是如果我们彼此攻击，圣经说这就是犯罪，没有办法为上帝做见证。Saka mararit ama araw no mita,在karat在ku faru做no sarikaka, masaka mama pereng ku kyokai. Rumah satu, saya kapakai ni tini ulah no faru zo masasi ham ko marika ka ai unini saka rau no paru no rumah。所以我们常常会看到有些教会弟兄姐妹不同心合一，导致教会分裂；有些家庭弟兄姐妹不以爱心互相对待，导致了家庭有许多的纷争。Sarikaka mapurung kau malah cecayai ko falu jua no sarikaka yo saan kita i unini i ubi pai cerai kita tu tireng patah karen ko do masasi ula-ulahai sanai apinangan atau kau masasi palangai kita i tini masa mamanai atlemak。当我们说弟兄姐妹要同心合一的时候，这就是我们要努力去付出，表现彼此相爱的精神。在任何事情上愿意彼此帮助。Unini i limoot ni Yesus Kristo. Da usa sa itseran numita mi lemak itini i urip numita to rumiami ar. Da umutselai uji ulahai ko lemak numita amata tolong tini falo zu anu kawas arahkan jingda to urip numita sarikaka。让我们在各样的行为上有公义，也有爱心，让我们的生命蒙主的悦纳。Nanay mapalamal no kawas ko mitengirai do suaning da。愿上帝祝福听他话语的人。mi tolong kita，我们一起来祷告。Sita itai wamaniam i kakarayan mediau kami a misapuner to faruja itini kaayau no miso。Mima araw nunyam o matumusay umaan at tatiihay ka rawrawan at lemak nunahkad i soorindo alumanay atamlaw umikluluay to hatini ay at say katatulong apinangan marasa ka rawraw no paru do rumah marasa ka peleng no kyukay sa ito ka latsay ko faru jo no sarikaka umaaw pa kanito na siya no fang sa juta nanay uturan no miso ko fang sa atingo ami palal to faru jo no nyam anu itini ilaluma to no kyukay nanay ulat sayay ko faru jo no nyam anu itini i paru to no rumah i nanay pakani ulah no falu cho kami masasi ham-ham. Nanay ukalu lemak no niam i umutselai umi hapinangay to karanimaan no tamlaw umi patah kalay to nga ayay away-way no miso ami masasi lama masasi pa ichot. Tas urin pakani tini lemak no niam ima patir ko ngangan no miso. Nanay lamaan no miso kami。爱我们的主，当这个世界因为许多的纷扰，不同的价值观，许多令你不喜悦的事情，成为众人所依循的方向的时候，主啊，这个世界在教会当中造成了分裂，在这个世界当中，许多的家庭变成破碎。主啊，求你再一次帮助我们，用你的话语成为我们的力量。愿你差遣圣灵常在我们当中，提醒我们在凡事上有爱心，提醒我们要关心，要关怀软弱者他们的需要，他们的苦难，让我们在爱心上面有公义的行为，使我们在凡事上都能够容神益人，使我们能够成为合主心意的基督徒。我们献上感谢。Bakani i tatamaan angangan nutapang ci Yesus Kristo a mitolon. Amen.